Successful medical and dental mission nga naangay apo diti Barangay Baresbes, Tingras, Ilocos Norte. Ket agyaman na kaditi partners tayo nang nangrona iti Ilocos Norte Medical Society, Philippine Dental Association Ilocos Norte Chapter, Provincial Health Office, Integrated Power of the Philippines Ilocos Norte Chapter, Tactical Operations Group 1 of the Philippine Air Force, kastamet apo iti Philippine Army, ken iti Red Cross Ilocos Norte Chapter, ken iti LGU ti Barangay Baresbes nang nangruna kini apo Kapitan Rodel Asuncion nga isuna apo iti nang provide kadi iti libre nga ag-agas tayo naangay met iti tuli ken haircut kadi iti OP ket sakto apo detoy iti panagturpos iti klase iti daytoy nga tawen. Kasmanen iti Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte Chapter at da kami ditoy apo nga umay masidek kanyayo nga mangited kadi itoy nga serbisyo. Naangay da ito dental medical mission iti barangay ko ket in grateful appreciation iti by the initiative of our president iti Philippine Pharmacists Association ni President Monalisa Singson agyamyaman na kadagiti partnership ni iti daytoy nga activity at naangay nga tree planting activity naangay pa iti libreng gupit from the Philippine Air Force and of course may pay partner kanya tayo iti provincial government of Ilocos Norte and of course the integrated part of the Philippines ken kastamat iti daytoy partnership pa iti RDA Pharmacy for sponsoring the libre nga agas nga maipaay ka iti kabarangay alakat agyamyaman na apo Diyos mo na iti agita. Thank you for the Philippine Pharmacists Association of Ilocos Norte for partnering with PDA Ilocos Norte Chapter Incorporated for this very successful medical and dental mission, and together with the bloodletting group and the Air Force with haircut for today. So, dami po nating natulungan sa araw na to, and I would like also to inform everyone that we are celebrating also the World Oral Health Month. So this is a good timing na may share po natin sa mga tao yung importance of oral health. At isa pang madami na naman po tayong natulungan sa araw na ito. Na kaming Provincial Health Office, ito'y Baresbes, Tingras, at Medical and Dental Mission. Ito, masapol nga oral treatment ito'y Baresbes. Patients sa tinatreat ni I would like to thank the Philippine Pharmaceutical Association Ilocos Norte Chapter for inviting us to be a part of this very noble activity. And may we have more activities like this because I believe, INMS believes that in collaboration, there is strength. So thank you very much once again, PPHA.